Le saucisson de William Passon. Lo volati vuoi bien perché con lo sclavis, cosa copo come a tranciare chi come loro e coco non leva la cudena con impeccabile. E aveva un défilé espresso. E muselle tuave un Poi si plastico. prende la poitrine. E muselle de tuave un plastico de 2 centimetri di diametro. Sacca lo filetto di sopra e a misura che avanza la vianda avanza lo filetto. Poi devo fare c'est parce que ouais qui Mais vous pensez ça les roulettes, c'est vrai. Et comment faisait la fabrication? Eh bien, couper la poitrine en carate, twee brein, saline, ailleté, et le passer avec quel filet, une culture. Regarde, on va pas ça qui le dit, Voilà. et à mesure Que le roulettes avance, là, tout à fait. e suona con. Ma fino che le cose io non lo fai un po' mi rollato, lo tengo completamente. Bisogna così facendo, deve la codena lavoro, se la codena viene. Elle est dure, la poêle. E fai facendo la strancia da presto. Fai bene così. Lucarata. Ça? Voilà. La vianda la ciappella in tavola. Parla sempre sopra un lavoro. Sai che tu dici, la ciappella un po' mescladito. Vedi la longe, la vita del pollo. A chi se c'è comprende. Non c'è passato bien pli. Bien pli. Ah oui, encore, c'est impeccable. A cosa fez? Oui. Il y a beaucoup encore. Tout ça, il y a parce que... Il est plutôt carré que rond celui-là, donc bon. C'est du roulé quand même. Ouais. Il est plutôt carré que rond. Peut-être qu'il n'était pas assez gros pour le Oui, de cosa io quando non un corpo lo so che taglio io gli dice che tu puoi fare a me. C'è Vous po'. n'avez pas tout coupé? Vous le goûtez, je vais vous le faire goûter. Vous le goûterez. Uso male per tasta. E con quello lo scusi la vera la voce. Non sapeva che io c'è la cosina che c'aveva una casina, dove passava la casina era lì.